Yang kay panipon malanwang na rakso konton peyo wang kisunan kan kulikan kunan alang kunan kanyay ko wang chororang sa kunmadjay kopna koryang kopna speaker legislature som kopong lapelat. Lapalabakan nan kanyan siya kumot sa government to chon pon peyo sab. Kacuan luka keperan korosong nan sa kunmadjay mga ramot. Ngay sa Nicolas nagan kacuan kalale kukurakan. Hautapan sa panmatay mga rangot. O iya caralapan sa panmatay rongkan, an officer result, and usus choro ranway nach, koryaw, men kabasa men pito kan sila silen kabinsalet so mga kubitay sa tuwaw, kasilo, langatan tatok nan sa panmatay government and Pohnpei State o PSM, o kabayo sa panmatay ranmasan langan Pohnpei. Rong sang kolonya win Pohnpei. Palian rong nan sa palmachay reti on Pohnpei bachuan na diyan rayo rong ni January tayo. Riyagat riyay sa riyaw mepit kwaitan sus choro ranway nat ten special election kwena uteta yaw sir chanta. Walyagan way national mamotan legislature kay sa kanwain Pohnpei. Pechawan miya ro kwaitan na tisang karyay sa kwalo riyagat riyay sa kayo nan pungan ray candidate kan. O yet an officer result and sus watch candidate Mike Loyola Pechawan aletu sus wala buko na isa kayo o candidate Pecharico Irons usus wala buko sili sa kwalo. Medyo wiya an officer result. Karyaman sa kanmachay Roman watch palimakon Pechawan na walito kan sila sil and kabinsaleta sa mga COVID sa tuwang and Pechawan sa karaway pokan Miray lang naman sa kan, makagarnyang coach kita bacuan alen. Tokay sila silwat, sang-sang parin sa kuwan bacota. O anpil bacuan san-san, miray niya kan mensiyal sa tsukak yang coach ki. Te bacuan alen, tokay sila silwat. Tokay sila silen kabin sa lete sa mga COVID sa tuwa, kung bacota public health. Pelpenyan manuiningan Pohnpei on ito Spencer yan kolonya. Panian public health kun bacuan tak lakukan lumayan sang lakukan mountain saucik sang ni outland ni alam. Koras memen yang coach kita bacuan ala to kan silasil. En kabin salete so mga COVID sa tuwa watch pananana uteta tarapoy. Mga to kakan bacota. To kan silasil to mga COVID sa tuwa watch. Pinuyang ni Pawan bacuan san maranwat kita sa palman kunian silasil niya. Eo matay na vaksino, eo chansan and chansan. Ang mater na vaksin kan bacota pagriyaw nan pungal, ran rin sa kwalunan pungaw, o chansan and chansan kan bacota pakewja. Sang nakaway ng banyan US Central 46 Control, muniyan sila kabin salit, teso nga COVID ay saktuaw, so chokapar, apal karara, pet-20% way saktayo poncheo. Nan rakot me bacota sang banyan Pohnpei State Vaccine Administration, Kasaleta meneleta ni January tayo riyagat riyay sa priyaw. Iray na ramasan Pohnpei kan mapachkiyar ta pachamanyar to kan sila silwat. Kanyang tok and Moderna ta primary dose iray na ramas neni sukut siliyakan riyaman may patpacha ni President Wali sa priyaw. Koryang tok te second dose iray na ramas nen kut wana bukay wana tumaman may patpacha ni President May sa kwanaw. Irailakan mapachkiyar ta pachawanel to kan sila silwat. Chansan and chansan o Moderna irailan mas nen 55 wana kisiman may patpacha ni President Sisak lima. Rankwat Pohnpei kachin samal man kewunian Moderna riyakot ko sisak tuwaw o munian chansan and chansan pa kuriyaw. Kasilungan sa panmachay Roman ranwat siya ikanangatan tatok ng government and Pohnpei State o FSM. Na kami naman meraprabaki tatok, ya tsaka na kay list and tatok maganpachota na nabsan Pohnpei State personnel ni January siluan karya kutuya sa priyaw. Kampang School, Sampatakan School, Pelapol 12 stepeo, Len Pelapol Yesak stepeo, Poy Batpacha ni Chala riyabu wana isak sench wanaw, len chala paapukui,
wali sa kayo sent way sa tayo. Kampan rason mo, kastigel, poi baspacho, ne chala buku wana isak, pacho ang kola rachiti. Ne chenwara isak tayo, staff nurse, len silu, available isak silu stepeo, len available isak limao stepeo, chala silukuri isak walu sent pa isak limao, o chala silukuri isak sent isak tayo, pacho ang kola. Practical nurse, available isu stepeo, riyaw kusilisak, sent pa isak riyaw pacho ang kola. Sisian weo, len silu, poi upgrade chala riyanan len chala sinunan limakit. Chief Medical Service Division, available riyaw stepeo, poi limaw kusilisak wano, sent limaw isak wano pacho ang kola. Nurse Anesthetist, upgrade chala isu bukod payo, sent limaw isak pacho ang kola. Dental health nurse, poi upgrade chala wanang po isak wano, sent way isak pacho ang kola. Doon by State Attorney General Office, the Attorney 1, available Real Stepeo, o available Real Stepeo, poi nen riyakit limaw kisilisak sen pa isak tayo, o chala nen bakit isupkit, Real limaw sen silisak wano, pachang kola. Doon by State Transportation Authority, the TNI, Program Manager, PNO, Structural Engineering, chala kit silupkit, Riyaisa wano sen chisisa pacha upgrade, POTA, PNMT, Personal Specialist available sa kwalu stepeo, len available sa kwalu steptayo, poi, bago silisak silusan silisak limang, len bago walisak kayo sa tuwanisak tayo, rechidil sen wala riyaisa, alanta ang kapurporto na application ng kota to bukas kan tunuyawin ni, Don Pay State Personnel Office Medpacha ni Absent, PGA Mass Colonial Waypote. FSM National Government Department and Foreign Affairs, TAP Officer Poi Chala Kakuria Success, Wani Saktuaw, Bi-Weekly, Department in R&D, Blue Prosperity Micronesia Program, Assistant Poi Chala Rianan Peranam, Option President, Public Affairs Specialist, available silisak wano stepeo, poi, limaput way sa tayo sa limay sak suba jang kola, rigidi, senwari su, riyapat riyay sa riyaw, Department and Finance, National Treasury Compliance Officer, available by sak stepeo, poi, isubu silisak sa wano isak limaw jang kola, rigidi, senwari isak silu, riyapat riyay sa riyaw, Assistant Secretary for Custom and Tax Administration, available by Sakriyaw Stepeo, wala po kay Sakriyaw sa Saksilo, Pajang Pola, Rachiti, Senwala Riay Sakriyaw, Parang Riay Sakriyaw. Option Congress, Maintenance Supervisor, available Riay Sakwano Stepeo, Poi, Siluwali Sakriyaw sa Wala Saklimaw, Pajang Pola, Rachiti, Senwar Riyay Saktayo, Riyapat Riyay Sakriyaw. Tekan, Program Manager available Silisa Kwanu Stepeo, Poi, Wano po Riyay Saksusen, Chwano, Pachang Kola, Rachiti, Senwar Riyay Sakriyaw, Pokpok Tao, Purporto na application ng Pukota Tao, Pukat, Kanuyaw ni FSM Personnel Office, may pacha palikot Wayne Ponte. Kain sa klan sa Kulmachay, Ranwat, Kairan Masanlangan Ponte. Kabar Panilok Lao, Kaspachocha Ponte. Ulal Panlaw, Lenyaka. Ranwa Chankan, Kaspacha Palimasa, Ninate Saklima, Loklugan Paina, Pan Kaspacho. Nibit Lina Isulen Tua, Pan Kabakan, Pankap, Yamarmarakan Kachaw, Okayanso. Ni Sautik Len, Ni Sautik Niana, Pan Kaspacha Nampuan Padiaptang, Palimasa. Ninate Saklima, Len Sak, Loklugan Paina, Pan Kaspacho. Nibit Walu Len Tua, Pan Kabakan, Yamarmarakan Kachaw. Ran ko na pan Kaspacha Nampuan Padiaptang, Palimasa. Ninate Saklima, Len Sak. Ilogligin tayo na kan Kaspacha na beauty sulit tuwa kan kapakan yang ako marmarakan kachaw. Wai sa sokan kachaw na maratin na raya na orya isak tayo. Kaspacha ni si 0.0 Wai 25 matters lang kachpin kulak wano minute isak tayo ni Sauchip. O pan prong sa lang kachpin kulak wano minute
Silisap tuwaw naman sa manlakaw. Nain ko ay natsaka na utapan sa palmachay kong ranwaj, kailangan ng kupran koras o kasalenya.